Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chair tu Silian sang puya. Governor Dr. Hari Babu Kamam Patian Kumin NIRF ranking arampum huwa pa college shaber somthum palina Pachung University College ani lomna nimin khan man pui. Health Minister Dr. Alal Thanglena nimin khan long tlayat lo a Tropui South Primary Health Center building thara hongbok. Manipur Adar Card somni parit kal chungin tharum thon athen thu don anilo. External Affairs Minister Dr. Chanchinthar chuan Canada and Prime Minister Louis Indira Gandhi tha ani lomna hun mana phal chu na takina dem. Governor Dr. Hari Babu Kamampati Chief Rector MZU chuan kumin NIRF ranking a rampum huwa pa college chaber somthum palina Pachung University College ani lomna nimin khan man puya alomna pual hian ni otur International Symposium on Sustaining Nature and Tribal Worldview an eco-critical approach to literature ti chu bo seni bok heuni Mizo University Registrar Professor Landang Panakman Pui ani NIRF ranking thar berna talandan chuan te fungsang sang manga te ni nuwa Pachung University College PUC chu India rama college chabik za thanso jinga somthum palina ada a heini kumlama NIRF ranking a PUC rank somli pangan atanga te chuan mason na lian tak ne in India marcha khuam chunga college dangte NIRF top 100 a hian lang anom lo ani Governor Dr. Hari Babu Kamampati chuan PUC hlotlina chu Mizoram tana insona thamani ti soin hedin mun thleng tura theitop so tu zongjong ten hena lom puina a hlan ngal ani hetianga omjane thil tum chiang takan nei chunga malam an pan thei zel phot chuan hundai lo te PUC chu India rama college trafilor alani the arin thua soya nakin loka deemed university din mun po anna hlo chu abese hleni ati National Education Policy sangni somni matlier anga PUC hi akal zelani chuam teaching intensive and research intensive university alani thuayarin thu soibok ani Pachung University College hi Mizoram College zinga upaberle munne thaberanga ani a PUC ram hi acre za somni pani vela zawani a tuna hian arts science commerce management streams te zirna kalpui megni im departments of ni pathuma oma zirlai sangthum chuang nei makeup NAASC in CGPA of 3.47 out of 4 rating pe in A+ grade college ani mek ani Information and Public Relations Minister Pilarot Kiman Social Media Mizo tlom na rin omnale innung rolna tamzoka thedar poimo ati he thuini mina YouTubers and related media tetana inzirti na hun Aizawl IPR conference holabot se minister chuam Chanchinthar lo omzel tule ram dangte mota na thalai Poland thiam poimo a Mizo tong in ma son zel theina na malaka poimo a tong dik manga midangte kai hroi tu ni thei turin media mang tu te chu tana thar turin cha a Mizo nun zemoi Poland tur tam tak om ti soin heng the dar konga hian malaka ngai ti Pulorot ki machon social media manga mi malnun in for sakchiam chu tha ti lo thu soin media mangin mi nun na sataka ti chetin om theya mitin te film khurtang tura inzirti ra poimo ati he media workshop a hian Mizo YouTubers Association ayo tele YouTuber dangte ba ka political party sang media cell ayo te toma pol sang media lamboi puitu te antel ani Health Minister Dr. Alal Thanglena nimin khan long kaya tlo a Tropui South Primary Health Center PHC building thara hongbok Longklai District Hospital a Health Department at hoktu tenen an district chung din mun clear hovin mulak zel dan turan soi hova Health Minister hian district din mun an mamole harsanate ang athak saka Health and Family Welfare hotu tela DHL at hoktu tenen damdo inti changtun dan tur sang an soi ho ngal ani CMO Conference Hall a Health Department at hoktu tenen Hrisenalama district chung din hun clear ho na le malak zel dan tur soi ho na hun bo sei ni a he huna hian Health Minister chuan thu soin Hrisenalama Longka district a masona mu tur tam tak online tan la ngai na la engemaw zat ala om tia soya Hriselna konga malak na sarkar le thoktu te chau ti thei ani lova me puite nen tangrola malak atul ti soya Mizoram chu India rama malaria hluarna state zinga mi ani thule Mizorama lunglei longkai le ma me district te chu malaria hluarna ni thu soim heng district pathuma ta hian malaria dona konga ngor zoka malak tuma rom hana siamani thute state sarkar in thei to pa chuba ka sarkar lai pia po hemi konga malak na tura mamo sang te po thlena ni thu soi na bar chum cheng noi jni somur pasari sing khat sang senga sak Tropui South Primary Health Center chu luk tak en ko jui tur le damlo tem
ti sa le thara wa dam na an chan na mu ani theina na tangkai taka mang turin thok tu te le khotlang mi pui ta chu du sakna lanin sarkar chon rame pui selna angai poimo le ati a Mizoram hun sang hospital PHC Health and Wellness Center Sub Center Clinic Office le thok tu quarter engemuzat sakzo to le saktur ti fel to om ti asoya Mizoram Sub Center engemuzat chu Health and Wellness Center hlan kai ni in risel na konga masona chuan state pum atu mani ati Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Aizawl Tlongan Mizoram University Department of Political Science both side ni otur National Seminar on India and G20 Setting a Global Agenda honna aman pui hehunan Minister Puti Aizawl Tlonga chuan Mizoram Peace Accord chu kumsang ka jakwa samret paruka nei ni in he Peace Accord poimo tak maya wang hian state a zina sang Mizoram University alopiang ta ni ati a MZU chu tun naya National Institutional Ranking Framework NIRF Sangni somni pathumin talan danin University tha somsari parukna ni in Northeastern State University tha pani na ni ati a Mizoram University Department of Political Science in G20 seminar anne chu lomomati thu sein India ram G20 presidency chel chung hian khovel met moram masona phochu ani theina le masona tora theina hai chu ale zirchian konga he seminar hian kong thui tak Mizoram tan athen theni ati a Mizoram churam dang ne na in rian ya wangin in sum don ton na le ram dang ten in nei chin konga poimo na ane thu sein heng area te hian professor te chu zirbing na sale Aizawl nei turin ngen bok ani he seminar chim tu research scholars le midang kal khom zong te chu seminar hlok taka mang turin du sangna hlan ngalani Minister and Vice Chancellor Professor DC Deka chu Mizoram University Office Chamber of ngalin Mizoram University Law Department theidan tur sei puya Vice Chancellor hian Mizoram University Law Department da chu tha ti thu sein Central Ministry atu langa proposal siama bo zu yelo tum tur thu sei ngal bok ani Mizoram State Legal Services Authority bultumin champhai venglai community hall NDNPS dan chungchanga training board sai ni a hehuna hian champhai district chunga police department and excise department thoktu te ba ka tlomai po sang sub headquarters oime MHEP MOP telerui hlongai enkol ko shan Paul Holami mal enkol hom sang thoktu te antel additional district and session judge Pisilvi Zetral te kai shoya hian Mizoram State Legal Services Authority member secretary Puvana le chuan Mizoram a hian langsar takin mun thum matangin oril ho che sang ron lutin champhai chu Myanmar atanga aron lo na pui bernin langa Myanmar atang lo lut police te excise na thokten anman local jail chu asama lutin silchar lam atangin Mizoram aron let le a Tripura State atangin engamozat alo lut le ani te soya drugs hi dawrem the ani lo wangin dongar ngai ni ati drugs halote dova kanor be charchar lo chuan ke mani jok min nor be dona chu wangin contisen fartop thengrakin thatha lova kan dawangai ti he hunakal khom te chu thanem ngai taka roilho do no konga malaturin asom ani he huna hian pulian sang zola district and session jasin ND and PS Act chungchang kalkhom te zirtirin Dr. PC Lal Ompuya Champhai District Hospital Senior Medical Officer chuan drugs mansual poizia le hlau omzia kalkhom te zirtirin zone le chana hunte man ani Chanchinthar hi ka spani Aizawl tanga puan ani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan Canadian Prime Minister Louis Indira Gandhi tha ani lom na hun man aphal chu na takina dem Nimna New Delhi Narendra Modi kai shwai sarkar kumko tena pola chanchubumi te zona changin Dr. Jaishankar chuan Canada Helen lak thandu pole tharum thona choi wangthin mi ten mun an changchu thalawati thu sein India nena ani nei china tan po thalawani ati India mi zirlai zasari chung Canada tanga thon ho tu chungchang zona changin Dr. Jaishankar chuan hetika Canada sarkarin ma ala chu alai lo hle ti soin zirlai thimna duwa omte chunga anthil ti chu diplomati thosoi ani Manipur Aadhaar card somli pret kal chungin tharum thona athlen thu donani lova borok aral muang ri nia hriat ani Manipur Sarkar Advisor Security Kuldip Singh Soidanin Valley District panga Aadhaar card som bani chung curfew tha dulani a Athanom Hill District Aadhaar card som curfew tha dulani bok hitila Hill District paruka chon curfew hi omlo ani himna zonga tan siami puite chomdol turin Union Ministry of Home Affairs on cheng viable chazak pakhat pek aramti to a Ministry Senior Officer in heng chomdol muna khosa te hi atlo to ani hetilan boina so thenala ajon venhimna khawta kalpuyani a State the Central Force 10 muntam taka ralthom dap chobe pian thak mek zel ani Chanchinthar chati topna na tang pui
Governor Dr. Haribabu Kabambatian Kumin NIRF ranking rampum huapa college chaber samthum palina Pachung University College ani lomna ni min khan man pui Health Minister Dr. Al Thanglen min khan longta ya tloa Toipui South Primary Health Center building thara hongbok Manipur Aadhaar Card sumi period kol tachungin tharum thona thantu thon anilo External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan Canada and Prime Minister Louis Indira Gandhi tha ani lomna hun man aphal chu natakina dem chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani